Hak jingbo thong menang kampen bha ya kerukom syakri ya kan liang ka kot ka khia West Khasi Hills District ka Nongstoiñ Civil Hospital menta ka sngi ka laiphau tarik uyayong arajar pusan kala pli Paidbah ya ka intensive care unit ICU ka badon san Jingthiah ha Nongstoiñ Civil Hospital. Haga sngi la penlong ya ka jingalang ha OPD complex Jongka Hospital balasaki ru dau MLA ka Nongstoiñ uba Gabriel wa lang kum mukong san. Kiwai pat kibele don lang hakani ngajinga lang ki kentop ya ka Dr. M. Solia, District Medical and Health Officer DMNHO, u Dr. H.R. Soklet, Medical Superintendent, lembat kiwai ki he sorkar bat ki doktor. Hawa kerana kani ngajinga lang hakati kasngi, uba wa lang ulaong baka jingdon kani ka ICU ka nang penklan sipun ya ka rukam syakri Jongka Hospital, ban ai jing sumar ka babahatam ya ki nongpang ki badon haka jing sitom ki bajur. Koita kia kani berendam habu badaka. Bagi koita kia katikurang agak sumar dari bawah hak badan habu badaka. Bukan macam Paidbah itu ni. Maka lapli yang ICU, konsen yang boleh Shillong, kan bantia ICU, kira betul bola. Ia segmen jika dia dari ICU, laskan. Ada district itu. Mayu yang ni walaupun kita pun dijumpa bagi doktor tidak keren. Bagi kita cuci minister, Myntoi bagi snap ini. Pamolaya keren si bomba bagi minister, bagi tunjuk bagi cuci minister si mana kau dikira. Lalu, kawan bagi konsultan, kawan kuat bagi leh menggunakan bank makan yang curi kadai kau dikira. Paidbah ki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing Myntoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.